Te kublay sibun ni psia ki paralok mo ki baju pet ya ka vlog jonga man la kapor ki baju kersan ya nga kaban kong ngakwa ban nganong kum no ban gadon gajing songu na nga mo ngakwa ban ong kublay fi sia baro ba pila subscribe ya nga ka channel ka jongi kala poy 10,000 tam manta ki subscriber te kublay itu baro itu subscriber ki ba la subscribe ya nga 10,000 san spa tam ngot tengengit ngin kiu hi kumni skmat ling ba ka jing arab ka jong pi bat ka jing pet jong te ban ajrong mo te jing sya ngamut ra ban le vlog mentas ngi ngamar ba nganak sudah ban le ka project mo te tambah kadang-kadang actually ke program mentas ngi ar jaka kawe hanong seder bat kawe halum umpi seneng te ki parlok per ki ong ban le ba ka vlog te ngan le ka vlog te mentang le bat arngut ki parok na we te vlog para itai bica ibe ki vlog barem bro wan kemat det we star player jong ka lum dai klam mo te dan sa way pat utapa udan benta bat ngah ka ta ka project ka bang ngampat dia tu ipi ka ka project ayu tangba utau perlok jonga dei way ni ki aktor bala pau ha po me kalia bat bet ban sya te borok pi tu euta te pet yu ne pa he halo perlok borok siat ngam nang re bo nang biak video bet ale sat pa he phir phir bapan roy te menta kali support ini amonik ibade banmen jonga mo te nak ko post ko pon ko kerjaan i te mentang idon lang gawai ke project te ngi shoot lang ke film te ngi long aktor arngut akan di ke film te ngasa ba sini menta sini siap rembong te mentang ngipat te ngali support di amonik kadon ka program jengi sling bat ha lum nong seder te mentang sedang kesung sedang nyoba je te kendai beje sya sling te jaidon bat ngi ngini pen i ka program jong amonik mentang kami te perlok mentang ngila apa ni pon sler te ngidang di sya nga apa he butai mo te kiti sia kidang kat Aisyah ini itu te ngidang di sya hang ni ngaruk ngadang abi DJ Mark ai mentan mah DJ Mark pat poi te dalak poi DJ Mark an sapni pi per punya ruai itu mentas ni te one job ruan hang ni tambah lek sing ngam yo ra bandeng video per ruai one job man habis po so msting mo ti te menta ngan sepeni pi net hang ni ru dem to sepeni bagi perbaruan Islam dalam Indonesia jangan sepi. Dia nak topat sepi muslim buat nomor ba sepo muslim ro hablik be stay nomor kendai baje performance itu so nak seperti pi menta perba nak seperti ka crowd hang ni mah dia tu ka crowd ka perbaruai te kalau dia ka jong katungan peni dia nak topat saya mah Oh mama tetema, nipa tetema. Oh mama tetema, ayatende tetema. Oh mama tetema, shuka chini tetema. Oh mama tetema, ayatende tetema. Oh mama tetema, nipa tetema. Oh mama tetema, ayatende aban syat pikir tengok nabi diterima baca tadi kaki garu tinggal mapayana kadewa babelai makal mentang lamun drum po stage bangkan presiden ang ki kaniga program cengat yang mana Mas Dep nani dengan dek sasya musneng mentang kaniga first performance of the day mah kaniga po noxdia sasya musneng di organizer ni baik ini volunteer jadi organizer di lari intrak ron mau ileran te tahan pedi siasat semua kakek ungkit marte ngisa kakengen kam tam isha boy dan muka jishir nasada kalinar ngate da kaliding ngate ampul preme siapa dia ting ngate hokes bo kemen ai kalak siapa tak tiak kendala serta bol baring oka kaliding kali ka pasting ngatuan randeng apa ai kamai kayana tapule panen terekan hiba ai bela ol paring o ka kali ding na kasih pingpok na kasih pingpok kendang telahi kali lekai dan turun step aku besar Hapsaying kun 1, 2, 3, let's go.
te ngidang syudap nanti napo ayu mah napo Seder. pelun actually kadai ka pelun kam daerah nong seder mah Sen 90. te kebala peni ada keseng selama pelun te ngidang syudap nanti te mentang ilit sepo lumumpi pom sning mah te kitu ki bapak ni video kitu pada nang tai mana map mah dan kena tu bakwa ban syondor ban im tu mang amla syuk ban lek menaru ban yang ban sengai im tu dan tang siing im tu ki bayok ban syondor so ba map ya kata te mentang ilit stasi pom sning te menta ngilak poin ni po ICR te ngan sepeni BP dalam po syatai namar ba ngaruk anak thaji actually namar ada berwan natai te dipahe rula thaj nang video jonga te ngan sekendo EPC apa sning sampai saham sning mah te ngamadong atat kum ni swaban lecom sning ba gitu ki nong shot mo mane ngalabu ka video jong ki mentah ni video pila bani te pipet syaban shot te itu mane bangala interview ru itu ibas bah itu ru te gitu ki we ki ba ngaklam yo ban ring suba map ya kata te pahe dan bakar ni Adon ban keren namar ba hadu ketuk energi jong piang tu mana te menta kadang don ni kalau ni energi jong pi sahum sning te kaporo menta lalong kono kendai beje Sundai beje te sahum sning te em tama kawai pangakwa benong ba kinong sning kitep i kane ka jaka ka bang sutanat ban rai ka deh pum sning namar ba ka deh ka home ground ngau ngumta wala kan dei na borombang ru ngakhenya kum sning ngum kusnong lajong namar ba haki por bangadang rai man satu suki im tu ba bun kibreu kila tim la tala yang kila im tu nrei ngapet ka support ko jonga na musling em kam juduna na du ki por man sha bangarai gitu kijing yaitu apo ki konsert jengi mama bines mah te kinong musling ki Krishan bhai bad boy Krishan bhai versify te dangar wah kini ki snam ki balak dap ru ma pisia kinong musling pi Krishan bhai nga te takada nganget ba pinam disappoint nga mo musling te gin kendo be syatia mah Syati kinu sahum sning see you guys in Sning mentan roy show tupak kasih malah benong ta te kidan pak kini ki fan jo bol baring mah atau roy bol baring den Bariko kakalidin kakalidin sok kali kating Kaya menrere naman Rib hoy Jangan boleh buat menrere Rib hoy The much I can beat the pressure. It's like your man don't understand. All you got stress. I can see you stay in the misery from the introduction. And by the second that touch it, it's time to discuss it. Maybe we can see a better way. Find a brighter day. Man, I'm te syabang roy ki khat nem Sning ki ong ba hai si hai te ngalamut ban roy tembak ki khat yang ban jot sani po Sning Syukat yang akum tu te ngamdeu nong roy babet tembak ki syukat yang akum tu te idan ane i Miss LV say hi ba iperlok jogi My name is Annalisa. Nice to meet you. Are you going to te support mentangin the government? Are you really saying yes? Amuning is done? te nganjot comentangan peni pisai gitu ki beri ki babas ai kum tu ne mono ba biang man roy ne ki kum ta ma ngan peni baro am tu nomor bangar But who is the best singer? Kat baong, kat bakiong. Bersingga tengam daerah mau ngambit rapan roy datang ngam daerah lak bende one job ne one baha ne groundor kita gila bende babas ngat ngam besre tang bolong ba Kawai ingat ho, dengan balba? Balba? Kaya nak hambas king. Balbaring. Mana banyak? Mana masyong? dan seperti BIP sibit Ini dia syong Oke, tap. ngayon
Cash prize to the winners and the second runners-up, that is the three sisters. Let's welcome the three sisters to take the cash prize from Ba. A huge big round of applause to the Ti ba mantang ada perform na bro artili ke cakang la that ngala sam tia actually ngai tu ipi po msting lagi ai roi nga shibuji man step te ngala sam tia uriura te ai roi do shibuji man step shathi ngaroi sponong seder kum tu prane khandai beji kum tu te ngali chomsning pan cakap ken ash push tang ki ai man nga do shibuji man step te kadang ngala so that coba plat te manta la dap kono beji manta penyangan peni pi manta dap ar sa pulai ngam padan hayeng ngidang mulet siang ngadan mga best friend jonga Eric ni rulat hat te player sedir rulat hat te mentangan perkut na vlog ka jonga te kubli sibun ni pisia baro ki subscribers ki jonga amdei tangi subscribers ru kitu ki ba page ki ba claim subscribe ru kubli sibun ni pi ba pila page te ublai undan rekat bat pi te nak kaliang jonga kubli sibun ni pisia dan bak bo pin pa ki kamai kermen mende don bak nomor ngili kristan ngimdei ban ong don bak nomor bangila shania uji sukres te ngimdei ban ong don bak ngimdei ban ong kermen te nga kermen ba pi pin ya dang biang ka kamai kaji ke jong pi pin ya shat ya klan ye kom to ngi da ba kibas tunat ka vlog nga suba subscribe no kibas la subscribe ku shibon te I'll see you on the next vlog te tangatai ngamla ra ban ong eru matas ni la that palat takada te see you guys on the next vlog, bye bye.